Naravno da imamo alternativu. Mi iz Srbije dovezemo odmah autobuse i sve ih zamijenimo istog dana. Nek samo pokušaju. Pa jesmo, naravno, ali evo nisam to ni mislio reći. Mi imamo, znači, iz inostranstva, kad kažem inostranstvo, znači, zemlje koje su oko nas, bratske i prijateljske, evo prvo ću na Srbiji, znači čim su čuli ovo, a to već traje od prošle godine. Kad su oni vidjeli kako prevoznici nekad ucijenjuju, on su rekli gradonačelniče, po tim uslovima nemojte ništa dirati, mi dovozimo autobuse, vozimo, jer javni prevoz je od opšteg interesa. Ja vam kažem, nemaju hrabrost, ali ako pokušaju, vjerujte, rješenje ovako pronalazimo. Da li ću biti dovoljno iskren da priznam da imaju monopolistički pristup, da ih je teško kratkoročno zamijeniti, jest.